E t'interessa a recitare? Aqui o eras en fos que não posso pas mancar. De cap ta dasta hort. Be començo de sabes que Francis Cabrel sostiene recitare e eras luengos ditos regionals en general. E a d'aquest sujet era suo darrero annuncio sus escalat socials que sa beroi a remudat. La session de septembre 2025 des rencontres d'Astafor est entièrement dédiée aux langues régionales. Donc si vous êtes auteur, compositeur, interprète des langues en question, vous postulez, vous allez passer 10 jours à Astafor à écrire des chansons. Ça finira par un merveilleux spectacle qui servira de première partie à ce qu'on pourrait appeler une sommité, tout simplement. Musiciens, no premia pas e escrive pe. Es candidats jevan esta numbros. Mes qui e aquero summitat, a rens non at sap. Cu se desbelieran ces dute a darre moment. Mes bus, en avediglieu deja u ideo. Eras candidaturos que hen sus site www.voixdusud.com que pedesiran lo buono escadudo. Rende pe en CTM a las rencontres d'Astafor. Lu dissabte 22 de març, la secció Pauline carquei l'équipe de Montpellier dins l'encastre de la 18ª jornada de Top 14. E cum a cada partida au hameu despuix 2020, l'équipe de Radio País que serà presente sus place enta a vive la partida en gascú. Qu'ei una vertadera fiertat ta la radio de comentar el rugby en lenga, en tot poder l'il·lustrar d'ab termes immediats com lo cop de pe a Palumes o la juntada. Rendet pe donc lo dissabte 22 de març, drin abans 14h30 du brespe, enta descobrir ou tornar a descobrir los nostres comentaris. A dichetz a totes e a tots, Kim Plaze de Buza retroba en direct de l'estadi du Hameu en tabiu e d'ab Buza Autisla, naua o jornada de Top 14. Quem en direct de l'estadi du Hameu en tabiu e aquesta partida entre la secció Paulina e lo Racing 92. Que ens poderat a retrobar en FM sus 89.8 a Pau, 90.8 en Gers ou 101.5 en Bigorre, mais també sous DAB+, la radio numérique terrestre dans toute l'agglomération pauline et segu sus radiopaís.fr et sus sites d'écoute des radios. E cercatio semano a hum de buho en un encastre horberoi en da perfeccionap en culturo gascuno. E collectiu da hu que prepauso justament su estagi en tas musicians e cantaires. Taules variats que seran gabidats per artistos confirmats taus cum Clément Rousse, Michael Vidal e Benjamin Boissou, qui pensenieran e best-of de la musico gascuno. Buho, briulum, flabuto, acordeum, dansos e cants, que ja de que hacen era gesto. E a restitución de reveniment que prenderà plazo ara Gespo de Tarbo e 26 d'abril a Paradio Bero Serrado que s'acaberà per il concert de Gebaletti. E restagi la tuto de Udahu que se debanerà de 21 a 26 d'abril en pensiu completo a Tersloc Chelili a Germ, u biladie Horcharmantin apurat a miei de las nublos de la Bat de Lurum. Si volet auheripio semano de custat gascu de la forso que pudet scrive sus el site de collectiu Dahu. De bun escutar per ici, le groupe Lubarut tourne dins aquel debut d'annada amb Traversos, un album pulit que pulit enregistrat a 105 a capella. Al camp del camin biel i traparen en caro, la figuera ramudo e l'ujas de seni. 3 cantaires, 4 cantaires, pas brico de percussió sus aquel opus, mas tot jummai de poesia. Barut conta en usita historios de joios, de penos, de justicios e de susmautos. Aiman aquel album un po' different din la discografia del grup perché es l'encop melodius e revoltat, mai encar, encantador e poderus. Traversos, Lubarut nouvelle de bon escuta sus totes les plataformes de streaming. Lubarut fa també la gloria de la cultura doc perché fa partito del club
ultra barat des groupes d'expression occitane qui font des ressources à l'étranger. À la bête, après un passage remarquable au festival Womex de Manchester, Barut est stat intervistat par la BBC ou encore la radio suisse RTS, que le podcast est studion de tourner à écouter. L'artista Camp Liure ha pas acabat de bususprene. Basado a Rodez e a Bayrou, pratico l'udesen, l'upegaz e la fotografia, les slogan e mai recentemente la musica. Se diz queer e rural e assumis amb elegancio aquello dublo caschetto. Sus desens, semenats de muts forts, conton sabido e sun punch de vista, sus combats e sas reflexions. Fa partido del Dets Laboratori, un collectiu audiovisual che crea sens contrancio de format, de subjecte ou de resultat, amb mantuno disciplina. Sun actualitat del mes, ben de sortir una odo al compost, apres haver annunciat que se metió a la musica. Dimunț ardia un compost, acos la vida, acos la life. Nu sbaglio invece de danzar e de passar mai de temps a l'hort. Anatz escutaco! Era gaujoso revisto culturau lupeul rebengut, cabillo era suo navero cadeo de podcast, da per ambició de ha descrubi Nissa la Bella en version original. Aquest primer episodi que es ha descrubi era legendo de Santa Reparada, martiro cristiano badiudo santo patrono de Ravilo, qui et num eia daro sinonimo de resistenza e protezione. Benvengut en un podcast do PUI revengut e per lo pres de un aves dui PUI revengut en cueil e donc si può dire che è buon pacci. E podcast che presentat per David Assa Silveri e su Gil Matteo, che saludam era qualità de prepaus e de realizazione. En effet, autant era musico come era ambient sonor, tindan e choes des intervenents che hende che podcast io escadudo. Che convida Madana Bede era pagina Instagram de Teuli Rebengut en tad intersegna cum causus aquest vero e viatge podcastic en luengo Nissardo. Che tut per aquest mes che sa retrobam en abril.